Fatiha suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lağneti şeytanın azgıruğundan bir özüne sığınamın. بسم الله الرحمن الرحيم. Asa qamxor, ерекше мейірімді Allah'ın atымен бастаймын. الحمد لله رب العالمين. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббы Allah'a тән. الرحمن الرحيم. Аса qamxor, ерекше мейірімді. مالك يوم الدين. Kıyamet gününün iyisi. إياك نعبد وإياك نستعين. Sağan ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. اهدنا الصراط المستقيم. Бізді тура жолға сала көр. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Нығметке бөлінгендерінің жолына, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес.